Mwiriwe abandi muraho mwebwe nshuti zacu mudukurikira, reka mbabwire ngo mbere na mbere mbifurije amahoro y'Imana, mugire ubuzima, mugire impagarike ndetse n'ubugingo. Nk'uko rero uri kubibona, amakuru nzanye ni amakuru yerekeranye n'itorero ADEPR, aho umushumba mukuru hari amakuru yatangaje muri izi mpera z'umwaka, kugira ngo abanyetorero bamenye uko itorero ryabo rihagaze muri izi mpera z'umwaka. Yego, reka nguhe rero ikaze, ntujye kure, tubane muri uyu mwanya kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje. Kuri uyu wa munani w'ukwezi kwa 11 2025, umushumba mukuru hari amakuru yatangaje ku itorero ADEPR, aho yagiye agaruka ku ngingo zikurikira. Iya mbere ni uguhuza amatorero, iya kabiri ni ugusengera abapasitori, indi ya gatatu ni imishinga ihari muri ADEPR mu cyerekezo cy'itorero cy'ibihumbi 2025-2050, avugamo imishinga igiye iri muri icyo cyerekezo. Atangira yavuze ku makuru yo guhuza amatorero ahari, aho mu itorero ADEPR hari insengero nyinshi nk'uko byagaragaye, aho ADEPR ifite insengero nyinshi mu gihugu, ariko muri gahunda ihari hakaba hari uburyo bwo guhuza ayo matorero kugira ngo bigendane n'amabwiriza leta yasabye kugira ngo insengero zibe zujuje ibisabwa, aho nyine mu murenge hagomba kuba harimo insengero zitari nyinshi ariko zikaba zujuje ibisabwa. Ni muri urwo rwego rero nk'ubuyobozi bwa ADEPR bwafashe icyemezo cyo kugenda bahuza insengero kugira ngo zihurire hamwe zuzuze ibisabwa, aho kugeza nko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu insengero zose zigomba kuba zarujuje ibisabwa, izemerewe kuba zikora muri iki gihe. Amakuru ahari avuga ko nazo zitaruzuza ibisabwa neza, ariko leta ikaba yarazihanganiye zikaba zizuzuza ibisabwa neza mu kwezi kwa gatatu 2026. Rero nk'ubuyobozi bw'itorero bwavuze ko buri gufasha amatorero aho biri ngombwa ayihuza akihuza, bigendanye n'uko no mu itorero harimo abantu bize ibigendanye n'ubutaka, ibigendanye n'imyubakire. Abo bose bakaba bagenda bafasha mu kureba koko niba insengero nizihuzwa nta kibazo bizateza, ndetse zikazakora zikuzuza ibisabwa na leta. Urabona, niba nk'ahantu hagenewe guturwa, ni ibintu biba bigaragara kandi bizwi. Niba ahantu haragenewe ubucuruzi, ni ibintu biba bigaragara kandi binazwi n'abo bantu babyigiye babifitiye ubushobozi. Rero insengero ziri mu murongo wo kugira ngo nazo niba ari zubatse ahantu hagenewe kutazaturwa, izo urumva ko zitazahaguma. Ariko niba nyine insengero zikenewe mu murenge ari insengero nkeya kandi zujuje ibisabwa, bivuze ko nyine abantu, nk'uko na mbere y'uko insengero ziba nyinshi zabanje kuba nkeya, bakwiye kwitoza gusengera ahari insengero zifunguye kandi zizajya mu murongo wo kuzuza ibisabwa. Umushumba rero yakomeje avuga yuko insengero zose za ADEPR ziri mu gihugu ni iza ADEPR nyine, ni iza ADEPR. Niyo mpamvu nta muntu ukwiye kuvuga ngo urw'iwacu ngo rurafunze. Oya, niba wagera ku rufunguye wagerayo ugasenga. ADEPR aho iri hose ni ADEPR. Rero icyo ngicyo ngira ngo cyumvikanye cyane.
agaruka ku cyo gusengera abapasiteri, yavuze ko ADEPR ifite iyo gahunda, cyane ko hashize imyaka irenga 10 ADEPR idasengera abapasiteri. Hari rero ikibazo cy'abapasiteri bake mu maparuwasi, nk'aho usanga nko muri paruwasi harimo nk'abapasiteri 3. Urumva ko ukurikije paruwasi uburyo aba ari ngari, abapasiteri 3 urumva inshingano ziba ari nyinshi kuri bo. Rero hari gahunda yo kubasengera, aho yavuze ko hari gahunda yo kuzasengera mu abapasiteri bagera ku 500 kugeza mu mpera z'umwaka wa 2026. Abo bapasiteri akaba ari bo bakenewe. Rero yavuze ko aba bapasiteri bakenewe bazagenda basengerwa mu byiciro bitandukanye, aho icyiciro cya mbere kizasengerwa mu kwa 12 kuva tariki ya 12 kugeza tariki ya 18. Akaba ariho hateganyijwe kuzasengerwamo icyiciro cya mbere cy'abapasitori, aho hazaba harimo n'abapasitori b'abagore. Bikaba ari n'ibintu byo kwishimira yuko itorero rigiye kunguka imbaraga nshya kandi zisanga n'izari zihari, kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze utere imbere. Rero aba bapasiteri bazasengerwa mu cyiciro cya mbere bazatangira kwerekanwa kuva ejo tariki ya 9 z'ukwa 11 ku matorero yabo. Abakristo bazagenda batangarizwe n'igihe bazasengerwamo hagati y'ayo matariki twavuze mu kwa 12 ku itariki 12 na 18. Hagati aho nibwo muri buri ndembo hazajya hasengerwamo abo bayobozi. Rero ngira ngo n'icy'abapasiteri bazasengerwa kirumvikanye. Twakomeza ku yindi ngingo yari irimo icyo nakwita nk'utuntu n'utundi, aho twavuga nko kuri University ya ADEPR yigisha ibigendanye n'iyobokamana, iteganwa kubakwa mu cyerekezo cy'itorero 2025-2050, aho umushumba yavuze yuko nabyo bihari kandi biteganwa. Yavuze ko rero hamanje gukorwa iby'ibanze, ariko ko n'iri shuri ry'iyobokamana rya kaminuza itorero ADEPR riteganya kuzaryubaka. Rero nabyo birahari kandi birateganyijwe. Yagarutse kandi kuri televiziyo ya ADEPR, aho n'abakristo benshi bagendaga bandika babaza bati se televiziyo ya ADEPR yo igeze he? Yavuze ko rero ku itariki 20 ubwo hazaba hizizwa isabukuru y'imyaka 85 itorero ADEPR rimaze rivutse mu Rwanda. Yavuze ko kuri uwo munsi uwo muhango uzaba unaca live kuri televiziyo ya ADEPR. Bivuze ko rero imirimo yo kumurika iyi televiziyo y'itorero irimo igera ku musozo, aho nyine iyi sabukuru izagendana n'imurikwa ry'iyo televiziyo y'itorero ADEPR. Iki rero nacyo ni ikintu cyo kwishimira, aho iyo televiziyo yavuze ko izajya inyuraho za ndirimbo z'amakorali atandukanye yo mu itorero, ikanyuraho amakuru agenewe abanyetorero b'itorero ADEPR, ikanyuraho kandi n'imirimo igiye itandukanye yo kwiteza imbere, yo guteza n'imbere abanyetorero ba ADEPR. Gusa tugarutse ku isabukuru y'itorero ADEPR ku rwego rw'igihugu, izabera mu rurembo rwa Gihundwe ku itariki 20 z'ukwa 12, aho impamvu yajyanywe muri uru rurembo ariho itorero ADEPR ryavukiye mu 1940, nk'uko umushumba yagiye abitangaza. Ari naho nyine urumva ryarahavukiye. Umukristo wa mbere nimo yabatirijwe muri urwo rurembo. Mbega ivugabutumwa ryagutse rihereye hariya Igihundwe, cyane ko ariho n'umumisiyoneri
wa mbere wazanye ubutumwa ariho yahingukiye. Rero yakomeje anavuga ko ariko no mu ndembo kwizihiza isabukuru y'imyaka 45 itorero rimaze bizakorwa mu ndembo no mu maparuwasi, abakristo bakaba bazabitangarizwa. Ikindi utabura kumenya ni uko mu bazasengerwa 33% bazasengerwa mu cyiciro cya mbere cy'abapasitori ni abagore. Ubwo rero n'icyo nacyo ni ukugishimira Imana. Reka rero mbashimire, mbabwire yuko ibiganiro byacu byo nakagaruka ku Isoko Media. Niba ari bwo bwa mbere ugeze aha, wakora subscribe, ngushishikariza gusangiza iyi nkuru abandi kugira ngo nabo bamenye amakuru agezweho. Amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane, naho ubutaha.